Leader of the nation, President of the Republic of Tajikistan, His Excellency Emomali Rahmon. Reconstruction works of Rogun HPP was started on September 26 of 2018. It should be noted that the head of the state repeatedly had been emphasizing that we're solving serious energy difficulties of the country. We have to restore. We have reconstruction of Rogun hydropower plant, but had. Инак баъди чанд лаҳза маз дар ҳамин ҷо тавре ки дар навор мебинед дар вазъияти тантанавӣ хати интиқоли барқи баландшиддати душанбе роғун мавриди баррасӣ қарор мегирад. Ин хати баландшиддати интиқоли барқ ба хотири пайванди доимии нерӯгоҳи барқи обии роғун ба системаи ягонаи энергетикии Тоҷикистон мебошад ва бо дастгирию ташаббусҳои пешвои муаззами миллат бунёд гардааст ва аввалин киловаттҳои агрегати нахустини нерӯгоҳи роғун истеҳсолшударо ба зеристгоҳи душанбе 500 интиқол медиҳаду дар ҳалқаи ягонаи энергетикии мамлакат нерӯгоҳи роғунро пайванд менамояд. тавре таъкид кардем мақсад аз татбиқи лоиҳаи мазкур ба системаи ягонаи энергетикии ҷумҳурӣ пайваст намудани нерӯгоҳ ва дар доираи лоиҳаи барқарорсозӣ ва сохтмони хати баландшиддати интиқоли нерӯи барқи 500 киловатт дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ амалӣ гардидааст. Вы видите на своих экранах составляющие Рогунской гидроэлектростанции, которые буквально раскиданы на огромной территории. Это вот эти опоры, стальные гиганты, через которые протянуты провода. И сегодня по ним же уже пойдет первый ток, вырабатываемый Рогунской гидроэлектростанцией по районам республиканского подчинения. Мы видим сейчас зал, который состоит из 5 этажей. Это тоже здание ГЭС. Здесь же находится комплектное распределительное устройство с газовой изоляцией. Через них также ток идет по проводам, вот по этим вот опорам. Таких опор 402 единицы. As you see, this high transmission line of this is a voltage line has been constructed for the sake of permanent construction of Rogun HPP to the unified energy system of Tajikistan, with the direct support of the leader of the nation, His Excellency Emomali Rahmon, and first kilowatts of the first power transmission lines. Rogun HPP is transmitted to Dushanbe 500 substation and connects Rogun HPP to the unified energy system of Tajikistan. алҳол дар навор дастгоҳҳои пӯшидаи тақсимкунандаи элегазиро мебинед ки дар ҳамкорӣ бо ширкати овозадори Siemens-и олмон инҷо насб шудааст. воқеан ин хатҳои интиқоли барқи пуршиддати душанбе роғун аз дастгоҳи пӯшидаи элегазӣ ба системаи ягонаи энергетикӣ интиқол дода мешавад ва баъди ба фаъолият шурӯъ кардани хати баландшиддат пешвои муаззами миллат маҳз ба ин толор ворид мешаванд ва дастгоҳҳои пӯшидаи элегазиро мавриди баҳрабардорӣ қарор мегиранд ва бо пахши турмаи рамзӣ ин тантана амалӣ карда мешавад. мувофиқи лоиҳа дар ду хати интиқоли барқи алоҳидаи 500 киловатт 402 поя насб карда шудааст ва дарозии ҳар як хати интиқоли барқи 100 километрро ташкил медиҳад. Это инновационные технологии распределительные устройства с газовой изоляцией, которые сегодня уже используются на Рогунской ГЭС. Эти распределительные устройства изготовлены немецким концерном Siemens специально для этой крупнейшей ГЭС республики. Чтобы было понятно зрителям, эти устройства служат для приема высокого напряжения и распределяют его дальше потребителям через провода вот по этим вот металлическим опорам, которые стоят на всем протяжении пути, когда едешь к Рогунской ГЭС. По данным таджикских энергетиков, такое распределительное устройство с использованием передовых газоизоляционных технологий исключают потери электроэнергии на объекте. И, кстати, такие устройства успешно используют на крупнейших ГЭС мира, в том числе и на нашей Нурекской ГЭС. Dear viewers, as you saw that picture, there was a gas insulated switchboard just from here, this hall. The produced energy of Rogun HPP will be transmitted through equipment which produced by the world-famous companies, especially by Siemens, a company which the German company. Installation of gas insulated switchgear equipment just was completed in February 2018 with participation of the local special leases and with high quality. инак пешвои муаззами миллат ба мавзеи хатҳои баландшиддати
барқи душанбе роғун наздик омадан. Ман аз дар ҳамин ҷо дар вазъияти тантанавӣ бо пайваст намудани васлак нерӯи барқ омодаи интиқол ба системаи ягонаи энергетикии мамлакат мешавад. бинед дар вазъияти тантанавӣ сохтмончиёну муҳандисон хеле пуршукӯҳ пешвои муаззами миллат бунёдгузори сохтмони нерӯгоҳи барқи обии роғунро истиқбол гирифта истодаанд. Сейчас вы видите только наземную часть гидроэлектростанции. Вы видите, какие дороги. Они еще проходят сквозь горы. Это как туннели. И протяженность этих наземных и таких внутри гор туннелей составляет почти 70 километров. Это действительно огромная территория. Just to see that the head of the state, Mawli Rahman, is approaching to the first object, this transmission line 500. 402 passes are installed, and length of each transmission line is 100 kilometers. This connects through Varzoblu, Daki, Vadat, Faizabad, and Rogun districts. As we mentioned, that it connects to Shambi 500 substation to Rogun HPP. инҷо мавзеи хатҳои баландшиддати интиқоли барқи душанбе роғун аст. пешвои муаззами миллат ба макони ин нуқтаи сохтмон наздик мешаванд. дар ҳама нуқтаҳои иншоот мардуми зиёде ҷамъ омаданд ва бо ифтихори баланд аз пешвои муаззами миллат истиқбол мекунанд, зеро маҳз талошҳои пайвастаи пешвои миллат буд ки ба ин рӯзи таърихӣ расидем. Очень скоро, действительно, с участием президента Республики Таджикистан, Рагунская ГЭС будет подключена к единой энергосистеме Таджикистана. Эти минуты каждый из нас ждет с нетерпением. И сегодня на этой площадке также собрались люди, чтобы услышать те самые слова, которые пойдут от сердца лидера нации. After a moment, the leader of the nation, Mawli Rahman, will launch transmission line of high voltage transmission line for one Dushanbe installed atmosphere. And this GIS is for all the sessions. инак бо пайваст намудани васлак хати интиқоли барқи баландшиддати душанбе роғун мавриди истифода қарор гирифт ва корҳои сохтмонӣ дар ин иншоот 14 сентябри соли 2017 оғоз гардида пеш аз муҳлат ба анҷом расонида шуд, ки аз ду қисмат иборат аст ва дар 402 пояи он барои интиқоли нерӯи барқ 196 километр ноқили нурию нахӣ кашида шуданд. инак пешвои муаззами миллат ба бинои дастгоҳи пӯшидаи тақсимкунандаи элегазӣ наздик мешаванд ва инҷо низ ин марказ бо пахши тугмаи рамзӣ ба фаъолият шурӯъ хоҳад кард. Мы только что увидели, как президент Таджикистана подключил Рагунскую гидроэлектростанцию к единой энергосистеме Таджикистана. Он направляется к распределительным устройствам с газовой изоляцией. Now, the leader of the nation, Mawli Rahman, is going to the gas insulated switchyard where is situated, which connect the Tajikistan with the unified system of Tajikistan energy. Станцията, Победител, Сантойс, Зеркаланък.
Монтажник Сибирь. Сибирский Метроком, Пакистан. Метроком, Пакистан. Олмо, Пакистан, Олмо. Особо таджикистан даражаи оли замонави. Беҳтарин. برای تمام استانسیا تمام نیروها تشکر زیاد اینک باز یک لحظه تاریخی پیشوای معظم ملت با پخش توگمه انشاءات دوم دستگاه پوشیده تقسیم کننده الگازی را نیز با فعالیت آغاز بخشیدن و اینک آمادگی دو انشاءات برای انتقال نیروی برق توسط خطهای بلند شدت به سیستم یگانه энергетики فراهم آمد. В торжественной остановке президент сдал в эксплуатацию распределительное устройство целегазовой изоляции. Знакомство со станцией продолжается. By pressing the button of start, the leader of the nation, Emomali Rahmon, connected the Rogun transmission line to the unified system energy of Tajikistan. متخصصان بر رهبری دولت اوید آمادگی کامل دستگاه‌ها اطلاع دادند و طور تاکید کردیم با تجهیزات الگازی تقسیم کننده برقی در مساحت 1850 متر مربع وصل و نصب کرده است. الحال ما در نوار می‌بینیم که در اینجا در انشاءات بالا پوشیده 19 عدد دستگاه الگازی و 4 عدد وصلک‌های الگازی 220 کیلووات نصب کرده است. انتقال نیروی برق از این انشاءات به سیستم یگانه انرژتیکی مملکت توسط 6 خط برقی هوایی 500 کیلووات صورت می‌گیرد. همچنین از تجهیزات مذکور توسط یک خط دو زنجیره 220 کیلووات تا زیرسازگاه برقی شهر روغون نیروی برق انتقال داده خواهد شد. Конечно, герои сегодняшнего праздника – это таджикские энергетики. Все те строители, которые в буквальном смысле горы переворачивали, чтобы построить Рагунскую ГЭС. 14 ноября во Дворце нации основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Таджикистана Эмомали Рахмон в честь запуска первого агрегата Рагунской гидроэлектростанции вручил государственные награды более 100 специалистам ГЭС. Now the leader of the nation, Emomali Rahmon, also got acquainted with the gas insulated switch gear cover range, which is installed in the area of 1,850 kilometers, and what is the construction process in this area? الان پیشوای معظم ملت در شفت بنا در میدانچه تجهیزات بیرونه قرار دارند که در قسمت چپ این انشاءات 6 عدد автотранسفورماتور 500 220 و 3 عدد реактори زمین پیوند 500 کیلووات و 2 عدد ترانسفورماتور احتیاجات داخلی نیروگاه وصل و نصب گردیده است. در شفت انشاءات تجهیزات تقسیم کننده برق بنای تکنولوژی عبارت از 5 آشیانه و تختخانه بنیاد گردیده است که در آشیانه یکم بنا تجهیزات احتیاجات داخلی و شکاف‌های نظام جریان برق دائمی وصل و نصب کرده شده‌اند. در اینجا در وضعیت خیلی تنتنوی کبوترهای سفید به آسمان پرواز میکنند و این افاده تنتنه باز یک جشنی واقعا عظیم برای مردم تاجیکستان است. در هوا میبینیم چقدر
кабутарҳои сафед ҳамчун рамзи сулҳу дӯстӣ ва бунёдкориву созандагии тоҷикистони озод парвоз доранд. Шары цвета флага, национальной символики и белые голуби взлетают в небо как символ надежды и воплощения всех той мечты, которую жила таджикская нация последние 40 лет. Flying birds and balloons is a means that the unity and solidarity of Tajik people and state independence of Tajikistan and coming out from a limitation of energy and getting the receiving the energy independence of Tajikistan. واقعاً با شرافت استقلالات دولتی و تلاش‌های پیوسته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در چند سال اخیر تدبیرهای خیلی زیاد اندیشیده شدند بخصوص بنیاد نیروگاه‌های خرد و بزرگ در شهر و ناحیه‌های گوناگون جمهوری از جمله سنگتوده 1 سنگتوده 2 تجدید نیروگاه برق آبی راغون. اینک می‌بینید پیشوای معظم ملت بعد افتتاح 2 نقطه انشاءات جانب تالار ماشین‌ها راه پیش می‌گیرند و محض توسط نقب‌ها پیشوای معظم ملت به تالار ماشین‌ها خواهند رسید که در قلب کوهستان جایگیر است و از این جهت یکی از نیروگاه‌های به مثل در جهان شناخته می شود نیروگاه راغون زیر در قلب کوهسار جایگیر است و بعد چند لحظه پیشوای معظم ملت به تالار اگریگات‌ها وارد می شوند که ما در نوار خواهیم دید چگونه در قلب کوه در چقوری بیش از 400 متر این تالار بنیاد شده است و بعد چند لحظه البته ما توسط پخش مستقیم این لحظه ها را مشاهده خواهیم کرد. Президентский кортеж отправляется дальше, уже по направлению к машинному залу. Мы напомним, что вы на экранах видите здание ГЭС, которое состоит из зала или газового оборудования, коридоров электропередачи, автоматической системы огнетушения и воздухоочистительной системы. Ну а рядом с объектом распределительного оборудования построено технологическое здание из 5 этажей и подвала. Все это сейчас на ваших экранах. Now the leader of the nation, Maulid Rahman, moving to the next object where is located the mission hall. As we previously noted that this mission hall has 6 power generating units and each unit has the capacity to produce 600 kilowatts of electricity. مورد ذکر است که خط انتقال بلندشدت دوشنبه راغون با خرج 745 میلیون سومانی بنیاد گردیده است. طوری که شما در نوار می‌بینید این خطای بلندشدت و دستگاه پوشیده تقسیم کننده الگازی باشد با خرج 555 میلیون سومانی. انشاءات کورپوس تکنولوژی آن با صرف 224 میلیون سومانی و برای کارهای ساختمان تالار ترانسفورماتورها 409 میلیون سومانی خرج گردیده است. برای انتقال نیروی برق توسط دالان کابل‌ها 74 میلیون سومانی مصرف شده است. برای نقب کابل رقم 1 75 میلیون و برای نقب دومی برای کابل‌ها جدا شده 71 میلیون سومانی مصرف شده است. اینک پیشوای معظم ملت بعد افتتاح 2 نقطه انشاءات توسط نقب автомобильгард با بینای اساسی با تالار ماشین ها راه پیش گرفتند. После того, как Рагунская ГЭС будет полностью построена, ее проектная мощность составит 3600 мегаватт, среднегодовая выработка 13 миллиардов киловатт-часов. В здании ГЭС должны быть установлены 6 радиально-силовых гидроагрегатов мощностью по 600 мегаватт. Ну а плотина ГЭС уже образовала Рагунское водохранилище, имеется в виду вот эта перемычка, на которую мы сегодня и ждем президента. И это водохранилище планируется использовать как в энергетических, так и ирригационных целях. Рагунская ГЭС позволит не только увеличить общую выработку электроэнергии каскадов ГЭС на реке Ваш, но и самое главное, его работу в любом необходимом режиме. اینک با تالاری ماشین ها نزدیک می شوند پیشوای معظم ملت و بعد چند لحظه ما در همین جا در همین تالاری زیبا که طور تاکید کردیم در چقوری بیش از 400 متر در زیر کوهسار جایگیر شده است و این بسیار مکانی زیبا یعنی قلب نیروگاه برق آبی راغون است. ما در همین جا اساسگذاری صلح و وحدت پیشوای معظم ملت اگریگات نخستین
нерӯгои барқи обии роғонро мавриди баҳрабардорӣ қарор медиҳанд. таври шумо мебинед дар навор ин агрегати омодашуда, яъне агрегати шашум, агрегати нахустини нерӯгои барқи обии роғун аст ва пайи ҳам дар ҳамин толор 5 агрегати дигар бунёд мешавад ва ин ҷо агрегати панҷум, яъне агрегати ояндаи нерӯгои барқи обии роғунро мебинед, ки дар ин ҷо сохтмон бо сифати баланд идома дорад. На своих экранах, дорогие телезрители, вы видите сердце Рагунской гидроэлектростанции. Это машинный зал, в котором располагается первый агрегат Рагунской ГЭС, ну а далее установлены места для размещения остальных 5 агрегатов. Сам машинный зал находится глубоко под землей. Для сравнения скажу, от поверхности земли это 400 метров. Попасть в него можно через транспортный туннель. Вы видите на экранах, так же как президента ждут большая делегация. Длина самого машинного зала 221 метр, ширина 20 метров, ну а высота 27 метров. As you see that this is a mission hall and there's a lot of people gathering here, and specialists and other foreign delegations. As you see, the first aggregate of the Rogun HPP will be activated by the head of the state, Mullah Rahman, right here, and with a great festive atmosphere by pressing the symbolic point of first time. ҳамин тариқ баъди чанд лаҳза пешвои муаззами миллат ба инҷо ташриф меоранд ва мавриди зикр аст ки толори мошинҳо бо харҷи 1 миллиарду 360 миллиону 554 ҳазор сомонӣ бунёд шудааст. аз ҷумла барои агрегати аввал 160 миллион, барои агрегати дуюм 121 миллион ва барои корҳои сохтмонию василгарӣ 780 миллион сомонӣ масраф шудааст. барои хариди таҷҳизоти агрегатҳои 5 ва 6 582 миллион сомонӣ масраф шудааст. қисмати даврзанандаи агрегат, яъне агрегати аввали нерӯгои барқи обии роғун 1100 тонна вазн дорад ва умуман агрегати аввал 1580 тонна вазнро дар бар мегирад. инак пешвои муаззами миллат ба толори мошинҳо ворид шуданд. алҳол пешвои муаззами миллат дар толори агрегатҳо қарор доранд. инҷо акси хотиравӣ бо мутахассисон, сохтмончиён, муҳандисон, онҳое ки дар бунёди ин толор нақши бузург доранд гирифта шуд ва боиси ифтихори ҳар як сохтмончӣ аст ки бо пешвои муаззами миллат дар ин рӯзи тантанавӣ акси хотиравӣ гирифтанд ва ин рӯзи фаромӯшнопазир барои сохтмончиёни нерӯгоҳ аст. толори мошинҳо тибқи лоиҳа 221.5 метр дарозӣ ва 20 метр паҳноиву 27 метр баландӣ дорад. дар оғози сохтмон бошад ин толор 67 метр баландӣ дошт, яъне дар 40 метри ин толор агрегатҳо ҷойгир мешавад ва толори боқимонда 27 метр ин толори кранҳои муқтадир аст ки инҷо барои васлу насби агрегатҳо хизмат хоҳад кард. дар ҳамин толор 6 адад гидроагрегат дар масофаи 24 метр дуртар аз тирҳои якдигар насб карда мешавад ва иқтидори ҳар яки он ба 600 мегаватт мерасад. Ну а чтобы было понятно весь масштаб работы, который проводится и проводится в машинном зале, глубина кратеров, в которой установлен статор турбины агрегата, составляет порядка 1000 метров, а именно 956 метров. На этом уровне также установлены 12 единиц железных опор, на которых монтирован статор турбины. Общий объем заложенного бетона на участке гидрогенератора более 16 тысяч кубометров, ну а вес ротора составляет 850 тонн. Он собирался в тяжелых условиях совмещения монтажных и строительных, буровзрывных работ подземного машинного зала. Это действительно титанический труд таджикских и не только специалистов. It should be emphasized that the construction and installation activities, drilling of peaks for laying anchors,
some works according to the contract and the general construction schedule. Installation of hydro turbine were installed by foreign and local specialists. The mission hall, according to the project, has 221.5 meter length and 20 meters width and 27 meters height. At this hall, 6 generating units are installed at a distance of 24 meters, each of which has 600 megawatt power. инак пешвои муаззами миллат дар толори агрегатҳо бо сохтмончиён муҳандисон суҳбат доранд ва дар бораи корҳои анҷомдодашуда ва тадбирҳои ояндаи онҳо дастур медиҳанд. албатта ин фазо воқеан бисёр фазои идона аст. дар ҳамин толор намояндагони хеле зиёди воситаҳои ахбори оммаи дохил ва хориҷи кишвар ҷамъ омаданд. меҳмонони зиёд тавре таъкид кардем. ҳайати бонуфузи меҳмонон аз ҷумҳурии исломии афғонистон инҷо қарор доранд, аз ҳайати бонуфузи бонки ҷаҳонӣ, ҳайати ҷумҳурии ӯзбекистон, ҳайати ҷумҳурии италия, аз федератсияи россия, ҷумҳурии қирғизистон, аз ҷумҳурии қазоқистон, аз бонки осиё, инчунин аз бонки исломии рушд, ҳайати ширкати твияи ҷумҳурии халқии хитой, аз як ҳайати бонуфуз аз ширкати овозадори сименс инҷо ширкат доранд, ҳамчунин роҳбарияти ширкати салини ва беш аз 20 нафар роҳбарият ва кормандон муҳандисони варзидаи ин ширкат дар ин ҷо ширкат доранд ва маҳз дар ҳамин лаҳзаи таърихӣ ҳамроҳи пешвои муаззами миллат шоҳиди ин рӯйдоди воқеан таърихӣ мешавем ва аз ҳамин ҷо бо фаъолият шурӯъ кардани агрегати нахустини нерӯгои барқи обии Роғун, қувваи барқ ба тавассути нақбҳо ба маркази дастгоҳи пӯшидаи тақсимкунандаи элегазӣ, сипас ба хаттҳои баландшиддат ва минбаъд ба системаи ягонаи энергетикӣ ворид хоҳад шуд ва ин лаҳзаҳо ҳамагон дар кулли нуқтаҳои сохтмон ҳамагон интизори ин лаҳзаи таърихӣ ҳастанд ва дар майдони пешдарғод бошад, дар сарбанди нерӯгои барқи обии Роғун беш аз 9000 меҳмонон, сокинони шаҳри Роғун, инчунин сохтмончиён, муҳандисон, он нафароне ки дар бунёди ин иншооти аср саҳми арзанда гузоштаанд ҷамъ омаданд ва интизори пешвои муаззами миллат ҳастанд. маҳз дар ҳамин ҷо суханронии пешвои муаззами миллат дар назар аст. Вот они, главные герои на сегодняшнем празднике. Это строители Рагунской гидроэлектростанции. Здесь действительно основные торжества происходят вот на этой площадке, где мы все с нетерпением ожидаем, когда приедет президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Кстати, совершенно недавно показали логотип Рагунской гидроэлектростанции. Очень действительно красивый и значимый значок. Это такое ядро агрегата, которое вокруг себя распространяет волны энергии. Вот оно прекрасное Рагунское водохранилище, которое обещает быть местом посещений как для внутренних, так и внешних туристов. Очень скоро здесь стемнеет и зажгутся первые огни, и вечернее освещение, оно тоже действительно достойно восхищения. Now the heroes of the Rogun HPP, now they are staying on the dam. The construction of Rogun HPP is one of the biggest one in the region, where more than 25,000 people work day and night here. Rogun is able to employ about 400,000 people in the future from Tajikistan. In the region, more than 1 million people in Central Asia. This is a key of social development of the Central Asia and it has deep relationships to the Rogun construction. боз ба толори агрегатҳо ворид мешавем. инҷо тавре таъкид кардам, меҳмонони хориҷӣ ба истиқболи пешвои муаззами миллат ва сохтмончиёну муҳандисон баромаданд. ин лаҳза ҳолат лаҳзаи таърихӣ фаро мерасад ва дар вазъияти тантанавӣ бо пахши тугмаи рамзӣ агрегати аввали нерӯгои барқи обии Роғун ба фаъолият шурӯъ хоҳад кард.
دامان تو با مرغی بلند آشیانت قسم که جان و تنم را فدایت کنم همه هستیم را به پایت کنم که جان و تنم را فدایت کنم همه هستیم را به پایت کنم قسم قسم به نامت قسم ای وطن 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 به نامت قسم ای وطن هر برگ تاریخی زرین تو به نام آورانی زمانت قسم به ختلان و بلخ و بدخشان تو به خوجند و هم زرفشانت قسم به پیرانی با علم و کانی حیا به فردای نسلی جوانت قسم 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 به نامت قسم ای وطن 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 به نامت قسم ای وطن وطن ای مادری از طاقتی تحقیر خسته وطن ای شهچناری از شمالی جهل بشکسته زی بعدی 100,000 سال علمهای تو بر یادم رسند فریاد خواهم کرد وطن با نامی تو با ننگی تو با عشقی مجروحی نبردی تو به جای عاشقانی غره مرگ و شعر مردی تو بینای شهرت و شانی تو را بنیاد خواهم کرد تو را آباد خواهم کرد به گنجی گوهر باری پاکیزت به جانت به جانت به جانت قسم به هر برگی سرخی گلی لالت به آرمانی خوش خفتگانت قسم که جان و تنم را فدایت کنم همه هستیم را به پایت کنم که جان و تنم را فدایت کنم همه هستیم را به پایت کنم قسم قسم به نامت قسم ای وطن 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 به نامت قسم ای وطن قسم قسم به نامت ای وطن قسم قسم به نامت ای وطن قسم قسم به نامت قسم ای وطن 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 به نامت قسم ای وطن نیروگاه برقی آبی راغون آینده درخشان تاجیکستان است. بسم الله الرحمن الرحیم. инак нури агрегати аввал ба кулли системаи
ягонаи энергетикӣ ворид мешавад ва ин лаҳзаҳоро шумо дар навор эҳсос мекунед. Воқеан он лаҳзаҳои подошо, он лаҳзаи муқаддас фаро расид. Подоши заҳматҳои ҷонисорона, ҷавонмардиҳо, подоши садоқат ва муҳаббат. Инак нахустин агрегати барқии Роғун ба кор андохта шуд. бале афсона ҳақиқат мешавад, торикӣ мунаввар мегардад, равшанӣ ва гармии ин муҳаббат ки ҷуз муҳаббати ватан нест, бо суръати нур ҷаҳонро фаро мегирад, мерасад ба ҳар дил, ба ҳар хона. муждаи ба кор оғоз кардани Роғун муборак бод, эй халқи хайрхоҳ, эй барандаи нури фарҳангу маърифат, нури хират. имрӯз ту барандаи нури оламгири муҳаббату дӯстиву ваҳдатӣ. бо суханони мавлонои бузург то ба ҳафт осмон муборакат бод. Дорогие друзья, только что мы стали свидетелями того, что президент Таджикистана нажал символическую кнопку запуска первого агрегата Рагунской ГЭС. Ну а вот эта монетка, она символизирует бесшумную работу агрегата. Под громкие аплодисменты всех тех, кто сегодня на этой площадке. Вы видите, тысячи строителей Рагунской ГЭС приветствуют нашего президента. As you see, the first aggregate of Rogun HPP was activated in a very good atmosphere with pressing a symbolic point and putting a coin on the aggregate, which is working very quality. And this moment, achieving the cherished dream of citizens of Tajikistan was one of the great efforts of Tajikistan right now, and everyone is very happy and clapping in the store and waiting, singing some of the songs and. جو پێشوای مازەمی میلاد بۆ ئازۆی حکومت و مهمانانی خارجی که از کشورهای دور و نزدیک به این چهاربینی حاضر شدند عکسی خاطره‌ای گرفتند. طور تاکید کردیم هیئت‌های بانفوذ از جمهوری اسلامی افغانستان با رهبری محمد خان معاون اولی رئیس اجرایی جمهوری اسلامی ایران، وزیر انرژی و آب این کشور محمد گل خلمی، از بانک جهانی با رهبری نایب پرزیدنت سیریل میولر، از جمهوری ازبکستان وزیر خارجگی آب شوکت همرویف، رئیس جمعیت سهامی ازبک انرژا اولوغبک مصطفایف، از جمعیت سهامی ازبک گیدرا انرژا رهبر آن عبدالغنی سنگینوف و دیرکتور جمعیت سهامی گیدرا انرژا اصلیبک علیبک احمدوف و سردار ریاست جمعیت سهامی ازبک انرژا اسکرف اسرار حضور دارند و هیئت مهمانان در این لحظه تاریخی در تالار اگریگات بودند و شاهدی به فعالیت شروع کردن اگریگات یکم نیروگاه برق آبی روغن گردیدند. Президент сделал фото на память с представителями международных организаций и дипломатических корпусов, аккредитованных в Таджикистане. И сейчас они будут направляться к вот этой вот прекрасно украшенной площадке, где президента ждут тысячи гостей. Это и рабочие Рагунской ГЭС, и все представители отечественных и международных организаций, которые собрались сегодня здесь для торжественного вечера. After launching the first aggregate of Rogun HPP, the leader of the nation, Wali Rahman, will come to this place where a large number of people waiting for him in this place. And the President of Tajikistan will give a speech about activation, about the hard working of these people who work in this object with great efforts and hard work. همین طریق طور شاهد شدیم اگریگاتی اولی نیروگاه به کار انداخته شد و بعد چند لحظه پیشوای معظم ملت با مکان دیگری چهاربینی میدانی پیش درگاهی سربندی نیروگاه میآیند و اینجا 9000 مهمانان و ساختمانچیان انتظاری پیشوای معظم ملت هستند. اینجا پیشوای معظم ملت با سخنرانی خویش همگان را با این روزی سعید و تاریخی شادباش میگویند. واقعا آینده خیلی نزدیک با بنیاد سربند در این موضع اگر امکانی پرواز از چرخبال پیدا شود، از بالا فقط آبانباری بزرگ، سربند و بینای دستگاه پوشیده الگازی و خطای بلندشدت را میبینیم و خلاص. تمام انشاءات زیر زمین فعالیت خواهد کرد و راه به این انشاءات توسط نقب‌های مخصوص جریان میگیرد که این یکی از خصوصیت‌های فرق کننده به مثل و بنظیر نیروگاه برق آبی راغون است. Таджикистан по гидроэнергетическим потенциалам занимает одно из ведущих мест в мире, однако они освоены менее чем на 5%. Среди преимуществ гидроэнергетики отметим, что вода, используемая в производстве гидроэлектроэнергии, не теряет своего количества и качества. یکی از
мутахассисони варзидаи соҳаи гидроэнергетика Александр Праханов дар мақолаи пурмуҳтавои худ Роғун мӯъҷизаи зери замин нигоштааст ки нерӯгоҳи барқи обии Роғун сохтмони президентӣ буда дастранҷи беназиру олитарини президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба шумор меравад. Онро ҳамчун ёдгоре аз бунёдкориҳои асили хеш ҳазорсолаҳо ёд хоҳанд кард. Мне хочется еще раз отметить высокий уровень подготовки к этому мероприятию. Мы здесь с коллегами ровно неделю. Мы хотим сказать, что действительно рагунцы справились. Не только рагунцы, а все те ответственные ведомства, которые отвечают за это мероприятие. Действительно, сегодня везде слышны с праздником Рогун, с праздником страна. Это наш общий праздник таджикистанцы, это наша общая победа. Dear to audiences, now the live broadcast is continuing. Now the leader of the nation, Malur Rahman, launched the first aggregate of Rogun HPP, and after first launching the first aggregate, the leader of the nation, Malur Rahman, moved to the dam where a lot of people gathered there and waiting for the president of Tajikistan, Malur Rahman, at that place. واقعا تلاش‌های پیشروی معظم ملت نه تنها در دایره همکاری‌های منطقوی بلکه بین‌المللی خیلی وسعت می‌یابد و محض تشبس‌های جمهوری تاجیکستان عاید به سال بین‌المللی آب تازه اعلان نمودن سال 2003 10 ساله بین‌المللی عملیات آب برای حیات اعلان شدن سال‌های 2005 2015 سال بین‌المللی همکاری در ساحه آب اعلان شدن سال 2013 این افاده آن است که پیشوای معظم ملت در حل مشکلات عمومی انسانی سهم خود را گذاشته بی‌طرف نمی‌باشند و تشبس‌های جمهوری تاجیکستان خاراکتری عمومی بشری دارند چونکه نه تنها برای خود بلکه برای تمام اهالی کره زمین مهم و سری‌وقتی می‌باشند. Для достижения полной энергетической независимости за эти годы проведено многое. Это начало работ на Рагунской ГЭС, строительство Сантудинской ГЭС-1 и ГЭС-2, модернизация Нурекской ГЭС, сдача в эксплуатацию закрытых или газовых распределительных устройств в городе Нуреке, строительство подстанции Лолазор, высоковольтной линии электропередачи Лолазор-Хатлон, электроподстанции Хатлон, высоковольтной линии электропередачи Юг-Север, запуск первой очереди теплоэлектроцентрали Душанбе-2 мощностью 100 мегаватт, а также строительство второй очереди теплоэлектроцентрали Душанбе-2. В целом за 20 лет государственной независимости в нашей стране запущено свыше 1300 мегаватт новых энергетических мощностей. The main thing which activated the Rogun HPP and is so neat for Rogun, and this is a water. And the declaration of water for life of 2015 that was proposed by the initiative of Tajikistan, provided potential solving water issues to be under the attention of world community. 10 projects, 10 investment projects in the fields of water resource are carried out across Tajikistan now. In total, within this mentioned programs, $238.2 million have been allocated. It is known that International Decade for Action, Water for Life 2015, Fresh and Water for 2003, Year of International Cooperation, and other programs are one of the main global steps of Tajikistan. طور مشاهده کردیم اینجا با ساختمانچیان و مهندسان راهبریتی نیروگاه برق آبی روغون پیشوای ملت عکس خاطره‌ای گرفتن. واقعا همه تشبس‌های پیشوای معظم ملت از جانب جامعه جهانی دستگیری یافتند و پنگمان سابق دبیر کل سازمان ملل متحد تاکید کردند که ما اهمیت بنیادی نیروگاه روغون را برای تاجیکستان خوب می‌فهمیم و آماده هستیم که آن را به طور عمیق بررسی نماییم. مردم باید به نیروی برق دسترسی کافی داشته باشند و پیشنهادهای سروری دولت تاجیکستان به زمینه نیستند. تاجیکستان طی 15 سال اخیر برای حل مسائل دسترسی به آب و بهداشت قریب 1 میلیارد دلار آمریکایی صرف کرده است. در 5 سال اخیر تقریبا 1.2 میلیون نفر با آب با صفت و 600,000 نفر با آب آشامیدنی به خطر تامین گردیدند.
Рагунская ГЭС считается 9-й гидроэлектростанцией каскада реки Ваши. Она расположена в 110 километрах от города Душанбе. Гидроэлектростанция по проекту состоит из 6 агрегатов, мощность каждого из которых составляет 600 мегаватт. И сегодня мы в торжественной остановке с участием президента Таджикистана запустили первый агрегат в действие. Экологически чистая электроэнергия гидроэлектростанций позволит полностью удовлетворить потребности Таджикистана в электричестве и придать импульс экономическому развитию страны. If you will talk about the cost of the first aggregate is 160 million somoni. It's equal to $16 million. And aggregate of 5 is 121 million somoni. And the capacity of Rogun HPP is 3,600,000 kilowatt hours energy, and that it is more in compared with Norak HPP, which capacity is 2,700,000 kilowatt hours. инак пешвои муаззами миллат баъди ба фаъолият оғоз намудани агрегати аввали нерӯҳои барқи обии Роғун роҳ ҷониби майдони Сарбанд, майдони пешдарвоти Сарбанди нерӯҳои барқи обии Роғун роҳ пеш гирифтанд. дар ин ҷо беш аз 9000 меҳмонон ва сохтмончиён пешвои муаззами миллатро интизор ҳастанд. воқеан Роғун ба майдони шуҷоату ҷоннисориҳо, ба мактаби худшиносиву камолот, ба минбари баланди ифтихору пирӯзиҳои миллати кӯҳанбунёду хайрхоҳи мо табдил ёфт. Роғун он армони бузург ва наҷиби миллист ки халқҳои кишвари моро ба ҳам овард ва барои расидан ба қуллаи мурод раҳнамо шуд. ҳар нафаре ки боре аз Роғун дидан мекунад, ин ҳама вусъати бузург, ин ҳама заҳматҳои ватандӯстонаро бо чашми худ мебинад ва дар меёбад ки дар ин сохтмони азими аср як рӯҳияи бузурги милливу ватандорӣ ҳукмрон аст. ва ин беҳтарин муҳитест ки ба ноумед умед, ба рӯҳафтода рӯҳияи баланд, ба ҷавонон зуру ғайрату ҳиммати баландтарин эҳсосоти ватандориро эҳдо мекунад. ва воқеан дар ин сохтмони аср беш аз 25 000 мутахассисони маҳаллӣ бо идораи беш аз 3600 техникаву таҷҳизоти муосир фаъолият доранд ва бо маоши баланд таъмин шуданд ки албатта бо ифтихор имрӯз шодӣ мекунанд, нишод доранд, зеро ба ин рӯзи таърихӣ бо пешвои муаззами миллат ҳамагон расидем. Мы видим искреннюю радость рабочих Рагунской гидроэлектростанции. Напомним, общее количество специалистов, которые сегодня трудятся на этой ГЭС, более 25 тысяч человек. Конечно, сегодня сердце страны в Рагуне. Основные торжества и мероприятия проходят здесь, на Рагунской ГЭС. Ну а завтра праздник пройдет по всем городам, районам, и в том числе в таджикской столице. Основные торжества, опять же, с участием президента страны пройдут в Душанбе завтра вечером. As we saw that the workers of Rogun HPP just was very joyful and dancing, singing something, and very, we will be the witness of this moments. And tomorrow also will be held another event dedicated to the state of Rogun HPP, the launching of ceremony, and there will be also the musicians, the famous Tajik musicians singing different songs about the solidarity and unity of Tajik people. имрӯз мавзӯи бунёди кохи нури Тоҷикистон ба шиёри рӯз табдил ёфта, ҳар сокини кишвар новобаста аз мавқеъ масъалаи ҳаётан муҳим ба ин ҷашн таваҷҷӯҳи хоса доранд. саҳифаҳои матбуоти даврӣ, намоишҳои телевизион, гуфторҳои радио пайваста доир ба рафти корҳои ин сохтмони муҳташам маводи ҷолиберо ба мардум пешниҳод менамоянд ва ин тантанаҳо пагоҳ низ дар пойтахт дар Наврӯзгоҳ ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ идома меёбад. яъне ин тантана воқеан барои ҳар як сокини Тоҷикистон фаромӯшнопазир аст. бинандагони гиромӣ, ин аввалин гузориши аст ки воқеан аз мавзеи хеле мураккаб ва
иншооти азими воқеъ дар кӯҳистон ва дар қалби он мавзеи душворгузару мушкил фарогир пешниҳод мешавад. Бори аввал мутахассисони варзидаи телерадиоком, маркази техникии шабакаи Тоҷикистон, дигар шабакаҳои телевизионӣ бо истифодаи беш аз 4000 метр ноқилҳои нахию оптикӣ тавонистанд гузориши мустақими телевизиониро аз иншооти тақдирсозу таърихи нерӯгоҳи барқи оби Роғун бо сифати дақиқияташ баланд пешниҳод намоянд ва ин албатта боиси ифтихор аст ва мо метавонем дар ин гузориши мустақим тамоми он ҳаракати пешвои муаззами миллатро ки тавассути нақдҳо ҷараён мегирад мушоҳида карда бошем. алҳол дар майдони пешдарходи Сарбанд ҳанӯз меҳмонон ва сохтмончиён интизори пешвои муаззами миллат ҳастанд ва баъди чанд лаҳза дар ин ҷо тантанаҳои идона боз ҳам пуршукӯҳтар идома хоҳанд ёфт. Ну а мы, дорогие телезрители, не устаем поздравлять вас с тем, что сегодня страна сделала еще один уверенный шаг на пути к достижению полной энергетической независимости. Рагузская гидроэлектростанция подключена к единой энергосистеме Таджикистана. И передача электроэнергии в единую эту энергетическую систему произошла после нажатия символической кнопки. Она будет производиться посредством 6 воздушных линий электропередачи мощностью 500 киловатт. Оттуда уже по линиям электропередачи протяженность каждой 100 километров. Таких линий проведено через 402 опоры, дорогие друзья. И сегодня жители районов Варзоп, Рудаки, Вахдат, Файзабад и Рогун получают первые потоки электроэнергии с Рагунской ГЭС. Dear to audiences, as you see this pleasurable moment and joy can be seen on the face of each citizen of Tajikistan, because with the integration of the first power generating unit of this hydroelectric facility of this century, that from the first days of state independence of Tajikistan was under the special attention of the leader of the nation, Emomali Rahman. Tajikistan's population achieved one of the strategic goals of the state and government, the energy independence. ҳамин тариқ дар фазои тантанавӣ агрегати нахустини Роғун бо пахши нуқтаи рамзӣ аз ҷониби пешвои муаззами миллат ба фаъолият шурӯъ кард ва ин лаҳзаи таърихӣ буд. тантанаи расидан ба ормонҳои сокинони Тоҷикистони озод, амалишавии нияту тадбирҳои поку созандаи сарвари тоҷикони олам, вориси ҳақиқии шоҳ Исмоили Сомонӣ. ниҳоят ин яке аз дастовардҳои истиқлолияти энергетикӣ, фатҳи қуллаи мурод ба орзуҳои ҳазорсола ва тавре дар гузориши мустақими мо шумо мушоҳида кардед. баъди ба фаъолият оғоз кардани агрегати аввал, он тариқи дастгоҳҳои элегазӣ ва хати пуршидат ба системаи ягонаи энергетикӣ ворид гардид ва пешвои муаззами миллат баъди ба истифода додани 3 нуқтаи иншоот роҳ ҷониби майдони пешдарғоти Сарбанд гирифтанд ва баъди чанд лаҳза дар ин ҷо истиқболи пешвои муаззами миллат ҷараён мегирад. Ну а мы напомним, дорогие друзья, крупнейшие гидроэлектростанции Республики Таджикистан. На сегодня одна из них Нурекская ГЭС, которая расположена на реке Вахш с установленной мощностью 3000 мегаватт и средней годовой выработкой электроэнергии в 11 миллиардов киловатт-часов в год. Ниже створа Нурекская ГЭС расположена Байпазинская ГЭС. На реке Вахш также построен и успешно работает каскад Вахшских ГЭС, на реке Варзоп каскад Варзопских ГЭС, на реке Сырдарья Кайракумская ГЭС, на Памире Харокская и Памирская ГЭС. С целью электроснабжения горных труднодоступных населенных пунктов введены в эксплуатацию более 265 малых ГЭС. It should be noted that this great object will strengthen constructive and flourishing mood in every family in a way to protect national values, solidarity and unity. It can be said that with the start of fish power generating unit of the Rogun HPP,
The activity of the industrial and manufacturing enterprises in the cities and districts of the Republic will strengthen more. Also will increase the production capacity of independence of Tajikistan in the direction to produce competitive products that directed to export to the broad country. ادامه گزارش ما را از میدان پیشدرواتی نیروگاه تماشا کرده ایستاده ما در همین جا برای بنیاد پیشدروات ساختمانچیان موفق شدند که 65 متر یعنی به نقطه 1065 رسیده باشند و البته اینجا درازی سربند از 15 کیلومتر طول خواهد کشید و بلندی آن باشد 335 متر خواهد شد. برای بنیاد سربند اینجا در اطراف آبانبار علاقه میلیون ها تن سنگ و شغل ذخیره شده است و دستگاه و تجهیزات خطی کنویری که استحصال شرکت های با نفوذ ایتالیا، فرانسه و آلمان میباشند در یک ساعت امکانیت انتقال دادن 3000 تن سنگ و شغل را دارد که توسط آن از کانهای علاهیده به خرج زیادتی و صرفه وقت سنگ و شغل و دیگر جنس‌های کوهی به موضع بنیاد سربند انتقال داده میشوند و در سرگاه خط کنویری همزمان دو کارگاه کارکردی مواد شغل زمین ساخته شدند که وابسته به ضرورت طریق اتوماتی همه گونه جنس‌های کوهی را برای استفاده در سربند مطابق می‌سازند. С минуты на минуту мы ожидаем президента Республики Таджикистан и его торжественную речь, обращенную ко всем строителям, ко всем таджикистанцам, посвященным запуску первого агрегата. И вы знаете, есть какая-то грусть, Рогун, ты навсегда останешься в нашем сердце, и у нас как минимум будет 5 причин вернуться сюда обратно. اینک بعدی چند لحظه در اینجا سخنرانی پیشوای معظم ملت شروع می شود. ما در همین جا زیاده از 9000 مهمانان و ساختمانچیان مهندسان جمع آمدند. واقعا لحظه خیلی تاریخی است و طبعا شما مشاهده میکنید ساختمانچیان متخصصان این نیروگاه شادی و نشاط دارند و در این روزی سعید آنها را پیشوای معظم ملت ضمن سخنرانی شادباش خواهند گفت. Минута ожидания перед приездом президента Республики Таджикистан. Сейчас его кортеж направляется к нам, к этой площадке, где собрались тысячи и тысячи представителей отечественных и международных организаций. Мы все ждем торжественную речь по поводу запуска первого агрегата Рагунской гидроэлектростанции сегодня, 16 ноября 2018 года. After a few moments, the leader of the nation, His Excellency Emomali Rahman, will arrive in this place to meet with give speech with the delegations of these and specialists and workers who are waiting for him in this place on the dam. واقعا سربند نیروگاه برق آبی راغون که با بلندی 335 متر بنیاد خواهد شد در عین زمان در جهان از همه بلندترین سد مصنوعی محسوب می‌یابد و کارشناسان جهانی متخصصان بلندپایه از جمله عالمان اروپایی استواری سربندی با سنگ و شغل و با محور سفید خاک ساخته شونده را همچون انشاءاتی از همه اعتمادناک دراز عمر به خوف و برای شرایط محل مناسب ثابت نمودند. این را استفاده قریب 50 ساله موفقانه سربند نیروگاه برق آبی نورکی در مسافه نه چندان دورتر از نیروگاه راغون جایگیر است به طور واضح اثبات می‌نماید. Рагунская гидроэлектростанция, расположенная между гор, действительно уникальный объект. И вы сейчас видите на своих экранах. И поверьте, сюда стоит возвращаться и не раз ради рассветов и закатов, чтобы встречать и провожать солнце. Это прекрасное место, которое обещает быть еще одним местом поклонения туристов. As the leader of the nation, Emomali Rahman, is approaching this place, and Ragun is a flourishing generating of today and future of Tajikistan. پیشوای معظم ملت با میدان تنتنه‌های ایدانه نزدیک می‌شوند و طبعا شما در نوار مشاهده می‌کنید علاقه پیشوای معظم ملت با هیئت همراه با میدان نزدیک می‌شوند. اینجا سخنرانی پیشوای معظم ملت در نظر است. Вы слышите звуки Карнаев и Сурнаев и гул встречающих людей. Это действительно торжество на сегодня. As you listen that you still listen the sounds of music and the national music of Tajikistan, which is sung by the young, talented young people of Tajikistan right now in this place. صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم
امام علی رحمان